Dobar dan i dobrodošli, ja sam Mirza Lipovac, Sajđija i izvolite u moju radnju. Sajđijski zanat u mojoj porodici traje još od 1929. godine, kada je moj djed počeo raditi ovaj zanat, a moj otac koji povremeno sjedi za ovim stolom, jer je u penziji, a povremeno dođe još pomogne, bavi se ovim zanatom od 1970. Ja sam zadnjih 20 godina u ovom zanatu i trudim se da nastavim porodičnu tradiciju. Ovo je moj radni sto sa nekim alatom, ništa teško je za ruku. Posla još uvijek ima, hvala Bogu, u ovom zanatu. Ljudi popravljaju, nekad iz emotivnih razloga, nekad zato što normalno žele da imaju sad koji su platili neke pare. I tako da uvijek ima nešto se za popraviti. Budućnost šta nam nosi ne znam, pametnih satova se puno pojavilo, mada ja još ne osjetim neku promjenu u našem poslu što se toga tiče. Ljudi nam dolazi sa tim satovima da kad im se pokvare, mada mi tu nemamo šta da radimo, jer ti su satovi, znači više mobiteli nego satovi. Da li se dešavalo za ovih 20 godina da vam dođe recimo neki svršeni srednjoškolac koji je možda u nekom drugom zanimanju pa da se zainteresuje za ovaj vaš zanat? Ne, nažalost nije. Nažalost nije. Evo, moj sin sad treba da postane srednjoškolac i ja s njim vodim razgovore povremeno da on uz srednju školu normalno da preuzima polako i ovaj zanat. Jer kažem, evo već gotovo 100 godina je u našoj porodici, tako da bilo lijepo. Bilo bi lijepo da naučimo. Koliko je u principu potrebno da se nauči zanat? Pa zanat se non stop uči, mogu reći. One neke osnovne stvari se uče normalno par godina, ali non stop se uči, zato što dolaze uvijek nove stvari, novi mehanizmi i ta industrija napreduje normalno, non stop se izbacuju novi mehanizmi, tako da uvijek se ima šta učiti, uvijek. Mada je princip je uvijek isti, znači to faktički kreće od nekog ovakvog sobnog sata mehaničkog i sve ostalo isto, mada sad i elektronika normalno je u igri, već dugo godina, ali svaki sat ima mehanički sklop koji povremeno treba očistiti tako. Kako se osjećate kada, ajde kažemo, udahnete novi život nekom satu koji je recimo dosta star ili je dio neke porodice, tradicije nekih ljudi? Pa ima taj lijepi osjećaj kad radite na satu koji je došao kao neispravan i kad se nakon urađenog posla sekundara ponovo pokrini i normalno ostali kazaki. To je definitivno, pogotovo kad znate da to nekome znači uspomena od oca, materi, djeda, ne znam ja. Radite 8 sati, u principu 5 dana u nedelji. Može li se lijepo živjeti od ovog zanata? Pa fino, može se lijepo živjeti. Ima ta jedna izreka, nijedan zanatlija se nije nikad obogatio, ali uvijek mogao lijepo živjeti, znači. Vi ćete sa zanatom sud zaraditi pare, bilo koji zanat, tako i naš. Znači, jedan lijep, normalan život, bez puno pritiska, bez puno stresa. Ja mislim, svakom bi preporučio, mladom čovjeku, mislim. I ja sam probao mnoge druge stvari, ali sam opet se vratio ovome. Tako da, svima bi preporučio ko je mlad, ko želi da uči, može slobodno i kod nas da dođe. Tako da, hvala vam na posjeti i doviđenja.